yet young crunches somewhere we na the address on ye bedroom so Cassia, which see me a ya friend me. I'm not sure ba. Address 17 do betie bi and say NCC wo mo hwe ya wo mo tete ya hye ahodo so no wo ye ncheche sonkom ama wo mo Sutify South so NCC fo ya no wo mo hunu se mabunu wo so wo ye ncheche ma mo se be ya obetwe wo mo afri ni bonefo se mahodo ebi Ghana mampanyi na nadodan kwakufu adon so de afutu ama Ghana fo se eya asumdue kraye no ye nkoso enkramu emayemhre na enfri anto sanso na mpanimfo bi so akogina eye mampanyi dada John Dramani Mahama na emu wo party headquarters akwafa forms amano a kyerɛ sɛ opanyini akogina na wapre franka tuni edibre we ni nsɛm ahodo bi na mde so mo sɛ bedwam so kaseɛ kaseɛ dem live wo DSTV channel 280 Go TV channel 178 Facebook and YouTube was nsɛm pa benya bi na wahwɛ me din edi anoche wabadwa sɛ wafinchemo no memfa entwa so ema National Commission for Civic Education wafat wo so ya wo cheche wono mu atete ben ya hye ahodo ano no mfaso wo so se ehwe na wo mo woni eda hode tie biem wo se cheche wono se amanyon sam mifiri ha we ya santini we ya fantini we ya enkrani sa esu no se ebe ya ma abro so ma se bi be wiase no santini be huni nua kra na tan aba wono mo ntem de kana brofo mo se extremism wo ya ma na abro so no ni nyina mfaso bia eni so na ukọ eye o my God mo titire ni de ma NCC ni Caroline Adom no chese wade bosme makomako du nwotwe na asi wono mo 18 months then sa fenefa ya wo yes anchichi Jumadia National Commission for Civic Education NCC Asia omanfo edefa akwan a womo ebedwendwene ho na omanfo bi a womo ebenam Ghana ahye so eye border ene nkrofofro ahye so ede abora oman Ghana wokoti kwan so no enkosi no eho ana openimpo no no da NCC ano Caroline Adom ede tu dwa se enhyiemu a womo hye omanfo yi eyade a ebeboa se ne omu benya emoa efi omanfo ho na omo so ede akyekye omanfo afasa niema ekoso ewo Ghana ahye so your core communities na ye first of all ye data collection ye pese ye hu se edien ni asem na issue na ye pese ye hu adwuma no nipa na omo se on hu ne sen omo te ase sen so you see violent extremism and nipa no hu ne sen se wo ka se ye terrorism e bi obeka se wati word nda but on ni ma de kro we hu nti ye bisa sa nsem ni nyina na after that no na afi se na ye be hyehye training education no na ye hu se na ebe hyehye education no se na ebe ya nipa na ye educate omo no omo atiase yegusu agina NCC for wono makache na nefa ye wa Sutify South mense ni mu wa hafo mantem wono emu mpanimfo so hu ne sa adesuafo won to asusuku ahodo mu no ewo se wo hia wo mo brano na ntete ye ne nchekere ekoyie no wotumi adibi ama wo na akwa Sutify South a NCC director wo Georgina Ejiwa na watch say woni hwidiem senior high school fo ehia na ne nyina ye SRC week a wono mu di no watchechero mo se oye babunu a waso otwe ho free ye wo yone de kan brofo mu se violent no waso otwe ho free mu na woni nua mu nyina atena somdue mu se be yo my God na somdue no e be kwaso ekremu Georgina Ejiwa eye NCC director ewe Sutify South woni amani bonni samia sare nkomo twetwe mu no ene wodi tu jase ntete ya wode adesuafo a wonum ewo hwediem senior high school akofemu no ebima wonum ehunu ne nti ehunu hia se wonum be ye kyere ewo school mu asese school no ejapade esan se wakyere wonum akwanpa se bibi kyere wonum so ewo school mu a obetumi afaso sene se obesese ejapade se obetina omo I started so ye demonstration we demonstration ye bese ye mo hu se demonstration e bia na bibi na enkoyie e na pese we demonstrate na authorities na den eboa wa hu hia se obese school na japade ana se obese man na japade we ye sa ne o mani nyina wo benyina ba bedru ba bi no na e be kwa kofa ye be trace akọ school time se dey na wo ye no school time no na ye kohwe records e wo ho a etimi se dachi e be kwa konya position bi nyame abie kwa bia wo be president wo be minister be ye dwompanyi bi yes yanko back to SHS na yanko hwe track record ya be ko na bia basabasa ye bia course no na wo ye involve etimi ese obi bibia wakanto aso se wono mu hwehwemu a waye no eda ne de se desuani biara wo ko school mu a wode ne ho eje basabasa yomu SSS niama no ya na ne daakye enwie yie ema no na meji di se nka man no mom no ye nyina ye de ye hu hyem na ye no wo kro bia so district bia region bia na ye educate youth no more on this
violent activities na omuhu insunsanso bone a ewo so a na betwe hu firi hu mom ntem a eno yes ne say ye betena ho aka say ye target border towns no nko a ebi so na ba bi a ya dwene wo no na anye hompo na attack ne bedai ebe fira banti say ye concentrate on the whole nation na ye educate youth no ba bia on violent extremism groups. Oh my God, I'm maybe a tremor na ye was Adom amemu na ye free mo na ja ye back bi mameka bi de kan say democracy no na mpanimfo bubu sisi amfinhia makoma kwaduasa ni 30 years ntino na ho akohia se mpanimfo hwe na afei wotu hofo na Ghana mampanyi his excellency na Adom kwakufu ado marhye bedwam no wode enam eye oh my Ghana opanyini a chese wono na wakasa ema no ye maame akosu afrema opare chief of staff na maame kasa dituduase mampanyini si onfamfa ne so nento Ghana fo nyina ese wosrada asumdua ye kuram wode kabima menka bia igusu edidi mu no oh my Ghana fo nyina hwe ne enso mu ye na mfiri ensam wa mofom sanse asumdua de yade a eho ya pa Ghana mampanyi na nado danko akofado de futu magana de hye nyina so obi ambon homoden a na kabima menka bia na yedi ho danse no yentumi bo ho ban na nchiri ban so entumi embeto na sansem yi chief of staff akosua fremo pare ya wogina Ghana mampanyi anemu ene de tudwa wa bro power 30 years of parliamentary democracy no ehontuma. I fear that often than not, many underestimate the importance of Parliament and consequently undermine its work. Honourable members, we cannot emphasize enough the role of Parliament in exercising the checks and balances needed on the executive. We cannot emphasize enough the role of Parliament as the voice of the people. And we cannot emphasize enough the role of Parliament in setting the tone for public discourse in the country. Akatamanso amanyoko NDC mumpenifo de betudwa se efre no anajo ba no ano wo mo bi opese okofa krata na obegina premra hye bedwadwa ekwan ne da ho sanso na mampanyini anase Franka Twini di Breno so no wo mo bi ekwan no eto mu no obi eto mu a na ne mampanyini da John Dramani Mahama wo soma ye opanyi Joshua Alabi ene mantem ahodo no emu atitinafo no ka wo ho bo mu ko party no atana yekase akofa forms ema mampanyini da John Dramani Mahama ye kire se Franka Twini di Breno panyi wo se kwapre ne koye ma na fimpiri ne aduonu nan mu no wakwapre mampanyini edwa. Chairman Edema National Democratic Congress NDC Election Committee no kakra Isamoa enso edeto kane mampani John Dramani Mahama enim se omra na omeboa na Ghana sika sema enkoyie no wabetenetene. Come and take your people out of this mess, this economic mess, and that is why he asked him to stay for some time, and he stayed. Very healthy, very strong, a young man, dynamic, very experienced, and can do anything to bring Ghana back to where it belongs. And that is why he is coming. Dean of Regional Chairman ewo NDC John Kwejo Japan enso editudwa se emre aso so mampeni dada John Dramani Mahama ebeboa ema oman etumpon na womo de womo ya ahomboa se omo beta nechi ama nedi nkunim. To liberate this country from the overpowering stench of uselessness in the Jubilee House. I'm very happy that you are here. You have a very heavy duty because removing a tyrant is an extremely frightening job. But you said you'll do it. We trust you. You are part of us. Free NDC amanyoko ne enko osnukukuru amanyoko MPP mono panyina wono na wakasa mo Richard Ahiagba na brano ya na woye nsentwefo nhie mu cheche nseba hodo mu ekire Ghana fo na de etoso mienu mu no na opanyina Ahiagba de tudwa se NDC fo terebia no mo kasa yedede na amamu ne nkoyie ye na eba ebe ye ne ye wochemu a so my Ghana pa amamu ya ebe ma oman no koyie ye MPP ya watiso ya na ne mo breka kranka ho ne nkoyie no wa adwen se wo sese wonsa kofa NDC de ne sese amenemu na wo mode o my Ghana ekwaso se NDC amanyoko no eni bi papa bia de magana fo.
Director of Communications Dema New Patriotic Party Amanyoko no Richard Ahiagba Ekasa ewo Amanyoko ni dwumadi a watu ne din se Press Update Series wodi to dwa se ensese National Democratic Congress NDC Amanyoko no ebo MPP Amanyoko no sombo edefa Ghana sikasema na enkoyi esanse na Ghana sikasem no na ejinane naso ansa na COVID-19 eba wachire mu se so pe Amanyoko a na naban ewo so a womo anhwe ama sikasem enyina na ye NDC Amanyoko no evidence I dey atom animu enane kire se ba economy no ho adwuma yo a MPP eya ade chi NDC na nkire se MPP ye perfect but ye yiri ye ho ye adwuma chi NDC omo no ankasa no enni adwenkyire bi a ekire se ombetumi aye economy no ho adwuma enti ye besre se Ghana for how aba no aban ye ho adwuma tentem so a se ebewie na ma economy na san kɔ dada mu na se kɔ dada mu a masan ama ye di de se dia na ye di de 2017 18 19 no na eba 2024 ya san ato aba ama MPP enye se ye pese ye batu mi keke ba se dwuma bi a wo ho ase ye e de boa ye ankasa ye ho ene bo akiri ma ne ntino ye sre se mon support MPP na yentumi ma economy no ensi so Sign free a MPP ne ko NDC Amanyoko no emu na so kopie mo nkranza north ye no wobono po ye mantem no emu a NDC Amanyoko no mpanimfo ye wo sa mantem ni mu anase abatompesua ne so no de adehwede mu oden eto national anase mpanimfo mu di Amanyoko no animu a mo nkra ha se ye ne bu se wo srada oba mpotem ho no ma amra se bedwane ye wo ho no ye Joseph Mensa na se de opanyini wo bo ne ho modin pa ansa no wogi adwa no efre MPP ne no ote so nsem wo ebedi ne ho no mo no we ne de etoso mienu opese woko kampanimfo nhwe na ne o makwan mo bifufro bia mefa krata en contest na chese nkonko anopost sanso opanyini no wabo adwuma pa Tia sabe ya bochemku na ya bochobo ya yasum ye say yes ye po honorable Joseph Mensa amana aba nimpire ni so ene say papa no aba ye no ye hweduma papa no adina ebro agene papa no bra wonya meye MP no oye duma bebire ewo Nkwaza no odi deputy secretary oba beye secretary otuoma eba beye constituency chairman ana oba begina mu ebe prese ye toba ma no ema no community bedwam yenya ni mugidie esansa ye hwede na waye atwam wo bra na owo constituency level no papa no ye adwuma kama na ye toba ma no so ye nu ye ho esansa de papa no ye no ebra adwene ene ntiase so Fufronso oni amani boni etwetwe nkomo no ekire ne enti a wonom etai emrahye bedwani Joseph Mensa echi ampi kwansa no funtina yentira ya pese ya manu ne se oba ye nche bia fie mienu ni kakra ni enso aka yina bom bibia obahwe no mpo ankra bia afre no a ama party mu ayede ayedam nyesi kasemo muam ni say opposition but ama sumdue abama wakeka yina bo a bibia wo hwehwe no ofreye ni yakasa na krobia ni ankra bia police station bia no wotene nka wo yen free ho na yen consent fufuro emu na omanfo bi keka access of pon no koyasa ye kofa bai Emma Resurrection Power New Generation Church no eye Reverend Anthony Kojo Boache opanyini ada de benkum so na nsam ni beto odwa na hwehwe aso kakranti amane boni prince owusu asi edu timi kupuye mu ewo asori dem ho no na wone wo mu so mo hobi twetwe nkobo no wo se Ghana de nche no abo awuto na nso mo ogidie pefe se wo mo sofo no wonim se oyade na emom se wato na no mo nsie do de enye nrusa na kopem se awurade beto ne nsa afre no berepam wo no e no bekonye se omanfo de wano asi de hunti e na be ma opanyini akontem prince aboa nsama se Baby amigine eye Kalabule Junction saa kwan we na ofri nkran na de weni ekire kaso a wofa so na wohwe mechi he ya eye kwan ya de call Resurrection Power New Generation Church na bra Adom news ye bepie mu e wa asori ne hu se womo e wo dwumedie bia ya to ne din se workers revival adwumafo ana womo aba ho a womo ebo mpaye na ye ni mpenifo e wa asori ene church members bi edi nkomo ebisa womo se eye no kra se osofo a ono eneda asori ya no osofo Kojo Boache wato nananom e wonse do no womanfo edi to yenim se enye no kra debre ada se papa e waka baby na emom de omunim ni se papa no ne ho ena emfa no e kan ne se osofo Boache de yesi owuye na enam no so Nyankopon asoma no se omeje akra se beta frache na papa wesu atutufu asakra akromfo asakra eye fense akonfo ejo wuso ho abesum nyame oma hu se de nyame som ye den etie enti we mu nyina chi no eye nipa ya
eye wiasefo ya eye ahohobone ya se wa beji efe ne sen onyame mma afiri wo nsam nti omo na mkwan bebre so den pe papa no nkwa enti na nda obesi wawu wesise se ne mre so na nyame frɛ na nyankopɔ nim se de osoma no wabɛyɛ den wabɛyɛ awie ye be fa ne san so se amenu mienu te ha de menyini se osofo bachi wawu Yanko Drabonso Setra from Plains and Potem Wasem and not making and I don't know manfo be a war. The other shady more than to us a year showing Monsieur Hunsom when the Mafe Ghana by one way can be a woman and him set was rather. E block no, nebi by one Potem was you only and penny for Cress with a fair finance. So and yet they say we young son and this year when you call for a bamboo. A free sir by no sign, you know, you block on what can would many pro and our one dimu accident treaty and name and Adam and your man for the other shady to penny for him. So women see a moment and some quadano one nonsense nippy inside when you school a break a boo on Potem. Where your ma or more bit me a school. Say, that is dear. A swampa and air to Montpenny and him say, yes, sense and a yeah. So here, district, you are district for secondary school, a young class school be any district in the a free, maybe a tea of also copy and Ruby. Yeah, table a CSO. A cock of him, your name is in reading a CSO. Secondary school, baby. Yes, na dawma. Bocha wo she yese. Obey in boarding school. Yeah. Ah, wa starting no a. Enkosi ye no. Yeah. Anka omwaye. Yeah. Nanka ye hu se afimu no. Enkwada fiti ase wo mo ko school. Manfo bi a wonom etikrom honom nso e de nsem sei e neto a nana ensem no so. Se afi nka ye bi school ye nim se anka ye school ye bi nanso ne ya ye ka sei school for e school a omo e kwakoje entity omo can school select system ne ho na bi mu be so ha koe e me ka tom se school no mu nwie enti omo sa akokwa e go ko school for Yanko oti mantem no emu na edumeko ye wo hodoma wodum ne dum jamekere eye fire service no wo mo ene mpanimfo ahodo bi a wo mo waya dan wakeka wo ho abomo ye nchekere de ama manfo bi wo sanse wo chemu ayesi afi mu no bosumi mienu no kra ye nyanwie se de agyahorenhore ama na homne so mantem ni mu no ha adwen pa ankanka ene nto asosuku ahodo mu nti wakohodoma ko ye nchekere mo mo ehu hia ko obefa so de mfidi ahodo di dwuma ye nkofa agya hyehye emre wo no. Their eyes to be able to identify a looming hazard within their premises, to be able to monitor the activities of others in whatever they are doing. That could be dangerous or could cause fire within there. Then they will be able to have mitigating facilities to prevent those fires that occur. We have also gone in to give them evacuation procedures that in case there is fire in there, somebody should assist those other people that could not get evacuated on their own. That is why we're giving those skills to them and to give them the firefighting skill. Odi tudwa se enam se wo mopese ejahyehye ebrase e wo mpatemu ho no wo de nkyekere ama mpenifo e wo ayaresabia ene ekuo ahodo a e wo mpatemu ho no se ne wo de bekotia ejahyehye e wo mpatemu ho. Fighting fire with an extinguisher. If you don't try your hands on it, when the real fire is not there, when the real fire comes, you will not be able to gather the confidence, the impetus, and the basic knowledge that you need to be able to use it and use it properly. You might have a very good fire extinguisher, but when it's not properly handled, then you might not be able to extinguish the fire. That will also jeopardize whatever situation that you are in.